Dina Rafi' bin Sinan radhiyallahu anhu, muga-muga paring ridha sapa Allah Gusti Allah anhu saking Sayyidina Rafi' bin Sinan. Anahu sak temene Rafi' bin Sinan iku aslama melbu Islam sapa si Rafi' bin Sinan. Aslama sapa melbu Islam sapa si Sayyidina Rafi' bin Sinan, sahabat nika. Wa abad lan ora gelem sapa sing ora gelem imraatuhu bojo wadone Sayyidina Rafi', ora gelem antuslima ing yen to mlebu Islam sapa imraatuhu. Fa aga'ada mongko nuli ngelungguhaken sapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngelungguhna ngelenggahaken al umma ing ibuke fi nahiyatin ing dalam sisih siji, fi nahiyatin ing dalam sebelah kang siji, sisih kang siji, wal aba lan ngelenggahaken sapa Kanjeng Nabi ing bapak, yakni ing Sayyidina Rafi' bin Sinan, fi nahiyatin ing dalam sisih kang liya, sebelah yang lain. Wa ga'ada lan ngelenggahaken sapa Kanjeng Nabi as-sabiya ing bocah, ngelenggahaken bainahuma ing dalem antarane al-ab wal bainahuma ing dalem antarane al-ab wal famala mongko nuli condong sapa si sobi, condong ila ummihi maring ibu sobi. Fagala mongko dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi, Allahumma hdihi, Allahumma tu Gusti Allah, tu pangeran kula, ihdi mugi-mugi kersa paring hidayah panjenengan, ihdi mugi-mugi kersa paring hidayah panjenengan ing sobi, ihdihi mugi-mugi kersa paring hidayah sapa panjenengan ing sobi. Famalah mongko condong sapa si sobi, condong ila abihi maring bapak sobi. Fa akhadha mongko nyekel sapa si sobi hu ing abihi. Fa akhadha mongko nyekeli sapa si sobi hu ing abihi. Akhrajahu ngetoaken hadis sapa an-Nasa'i sapa Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahalan nyohihaken hadis sapa al-Hakim Imam Hakim. Jadi Sayyidina Rafi' bin Sinan, aneka nyamana nyamah dari nyamah Islam, nyamah dari Sayyidina Rafi' bin Sinan. Badhe nurjo nika Sinan nyamana. Wa abad annahu aslama. Sayyidina Rafi' bin Sinan ini masuk Islam. Wa abad imra'atuhu king sayang rajin tak noro, tak gelem. Karena hidayah kita menghinggap. Hidayah kita berpihak deka rajina Sayyidina Rafi' bin Sinan. Saat nikah rebuan urusan ngeromat anak antarana Sayyidina Rafi' bin Sinan kelaban rajina. Anak nikah khilaf bada syadabu putra Nabi ne. Faqila innahu unsa wa qila dzakarun. Bada syadabu putra nikah laki bersadabu putra Nabi ne. Ki kene putrana. Keng keluargana ampun beda akidah, beda agama. Nah, akhirnya antara Sayyidina Rafi' bin Sinan bi rajin gelah cekcok masalah anak. Akhirnya bi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam patoju si Sayyidina Rafi' patoju sebelah Kanjeng Nabi, sebelah rajin patoju sebelah. Anak patoju ning tengah-tengah antara bapak ibu. Famala
ila abihi famala ila umihi. Laju anak nika lebih seneng ke ibun, condong de ibun, mele de ibun anak daripada kedua naga dinto. Karena mele de ibun, akhir kanjeng Nabi doa, takok napa? Takok agama kana kene ini kenorok ke ibun. Karena ibun kafirah, bapaan muslim. Bapaan Islam, Sayyidina Rafi' Muslim masuk Islam, sedangkan ibun tetap kafirah. Nah akhirnya duaki bi kanjeng Nabi, Allahumma hdihi, ya Allah moga-moga kanak neke beri hidayah. Spontan langsung ngale si asal seneng ka ibun. Akhirnya barokana tuana kanjeng Nabi, si anak neka famala ila abihi fa akhadha famala ila abihi fa akhadahu. Barokana tuana kanjeng Nabi, anak ni kan langsung berubah pikiran lebih mele de ke bapaan. Fa akhadahu, laju si anak kele nekuin de bapaan terus norok ke bapaan. Nah, pon hadis nika beri amak bertentangan bi beri caan mon kene han ibu mon la mustaghnin binafsihi, adapun orang mula rajah depak deka umur ke atas petong tahun can keneng mele. Lah ini kan mak mele nih kah? Paham iki? Padahal beri kan terang lagi mon kene nikahan sirah. Ibu mula raja takhir keneng mele. Keneng mele mula raja. Lah ini kekanak kene mai beri pilihan bi kanjeng Nabi. Bene ini ke bene dalam rangka mele. Hadits nika laisa fihi takhyirus sabi. Hadits nika bene nutuaki tentang oleh mele nak kanak kene de kesera se tentuaki karena kanak kene tidak bisa mele. Lah terus makna penyaman nama mak ngale dari ibu asal terus ngale ke bapak. Nika kanjeng Nabi atwa Allahumma hdihi dalam rangka engki nika dakwah an-nabawiyah. Nika dalam rangka dakwah na kanjeng Nabi bener cuma ada orang raja, bahkan dek anak kene kanjeng Nabi nika ngajak. Bener cuma ada orang tua, ada orang sedewasa, bahkan kanak kene ini kayak dakwah bi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ibu kakek ya kafirah. Bapak kakek Islam, ibu kakek tak masuk Islam, tetap melek ke ibu. Allahumma hdihi, ya Allah parengin hidayah kanak nika akhir ngale. Ah nika bene pelean kanak kene tak bisa mele. Nah, jadi perlu nak kanjeng Nabi nyabe patoju lengki anak kelak di antarana si bapak ben si ibu supaya Allah Subhanahu wa taala abri hidayah deka anak nikah pas akhirat anak kelak beri petunjuk tining Allah Subhanahu wa taala untuk napa? Untuk mele deka bapak seorang se-Islam. Ane ke benih hadis laisa min adillati takhyir fi sabi. Nikah benih masalah oleh mele nak kui anak kene. Anak kene tak bisa mele. Nah. Kedua, dari hadis nikah bisa pun dalil. Apa dalilnya? Subutu haqqil hadanah lil al kafirah wa in kana al waladu musliman. Hadis nikah tak ngerusak hak ibu untuk hadanah, enten. Hadanah yakni sing ngeromat tetap ibu, tapi norok serah. Ngeromat tetap ibu, tak nguguraki kewajiban ibu walaupun kafir hukama. Wa napa walaupun kafir ibun. Tetap ibu senyosoe. Hadanah tetap ibu walaupun kafir. Artinya orang laki gila tandi berhak tandi hak untuk ngelarang ibu ngeromat si anak nikah. Tetap seorang ibu berhak untuk hadanah. Wa in kana waladu musliman, walaupun anak kebadan Islam ibun kebadan kafir. Terus dari rumah tetap hormati.
Ibu tetap hormati walaupun kafir. Bapak tetap hormati walaupun kafir. Tak ngurangin sama sekali urusan ta'zim, urusan hormat, amul jaki, kering sepo tetap. Nah, karena urusan cinta dan mencintai ini kan walaupun orang tua tetap hormat king tak oleh kulo manjenengan saling mencintai di antara Islam dan orang kafir tak oleh saling mencintai walaupun mereka bapak. Tak oleh saling mencintai tak neng mesra bi orang kafir yang kata walaupun bapak adapun hormat tetap hormat cium tanah sebagaimana bapak. Ibu hormat sebagai bapak, sebagai ibu, bapak hormat sebagai bapak, cuma dalam rangka at-tawaddud, saling mencintai, mawaddah, saling mengasihi, sobung, saling mengasihi. Ada jalan kangkui orang kafirnya untuk saling mencintai di antara satu yang lain. Kimun orang Islam mestinya saling menyayangi pada Islamah. Nah, adapun jumhurul ulama termasuk Imam Ahmad ibn Hanbal dan Imam Syafi'i. Aneka berpendapat ketika terjadi mana ibu orang kafir anan selake Islam terus anan terus dak remer ya. Ibu se kafir buru dak emah hadana nikah. Maka jumhurul ulama termasuk ashab Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal adalat al-hadan annahu la haqqa lil fasiqa fiha. Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal dan ashabu Syafi'i bahwa ibu sefasiqah, ibu sekafirah aneka tandi hak untuk hadana untuk nyusui anak. Apa dalilnya? Walai yaj'alallah dalam Al-Quran walai yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Tak ada jalan Allah Subhanahu wa taala tak kebe jalan kangkui orang-orang sekafir atas orang seberiman sabilan jalan. Lah wahadana ini termasuk sabilan, termasuk wilayah kepemimpinan. Wala budda fiha min mura'atin maslahah, maka dituntut dalam masalah ngeromat anak neka untuk dituntut maslahanah. Sedangkan mun ibun kafir jelas anak ni norok kafir. Mun ibun kafir anak deki bakal norok kafir. Karena kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada buk kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Sejak bayi lahir keadaan suci fitrah, fitri. Fa abawahu yuhawidani aw yunassirani, hanya saja bapaan se agaraki anak ni dadi Yahudi, dadi Nasrani, dadi Majusi. Nah, karena reng tua ni sangat berpengaruh peran atas anak, agama anak, maka pendapat Imam Syafi'i tak sependapat kelaban napanya mana pendapat saya atas, karena orang se memiliki anak se ngeromat anak nikah itu untuk maslahah, sedangkan agama mula kafir ada maslahana. Paham ini? Nah, jadi saumpama niku terjadi selake Islam sebinek kafir terus rebuan anak, ternyata selake mualaf si nyu aja masuk Islam, nyu masuk Islam nyu. Sebine tak gelem bina nyu. Terus darma anan, kikene anan, ya berarti norok baban. Pendapat Imam Syafi'i. Karena mun penorok ka ibu ada niki ada jalan la haqqa lil fasiqah. Ada hak kan kui orang bina se fasiqah, yakni al kafirah ada hak, tak berhak. Nah, untuk hadana, untuk ketemu, untuk hormat tak masalah. Hormat dereng sepona, ta'zim, nyom tanang pamit. Ki banyak nikah. Bahkan sahabat pun bede bapan saya kafir. Bapan saya kafir. Si bapak tetap kafir, anak dua masuk Islam.
Sampai kuda bi anak nikah dak rumah sekirana bapak nikah. Biasanya para sopu nyempe dak patung. Lah patung ni ke buang bi anak. Nah, tanya si bapak, siapa? Dah matang pangeran. Pangeran hilang tak temu. Kemalingan pangeran. Tahun yang derma. Sare hutak bede sampah. Empon. Maka bayi boleh, becek boleh. Terus nikah. Akhir beda perintah dari Kanjeng Nabi perang. Beda perintah dari Kanjeng Nabi untuk berperang, untuk jihad membela agama. Otomatis dari kedua belah pihak ini tak pada. Si bapak berdeneng pihak lawan, si anak berdeneng pihak kaum muslimin. InsyaAllah. Jalan bapak nyium tanang tetap pamit. Bapak natanya, demak ke apa perang? Jangan sampai apa perang, karena perintah Kanjeng Nabi lebih dari perintah orang tua. Tetap aja lah nih cium tanang apa pamit. Bapak ngibe bedung, anak ngibe bedung. Apa perang? Si bapak antara amu sobi Kanjeng Nabi, sedina membela Kanjeng Nabi. Apa perang berkecamu? Subhanallah. Bapak mati. Berneng medan peperangan ben perang di anan king anan tak tole bekto bapan mate takut niser karena urusan agama mampunan urusan iman tak oleh saling menyayangi niser tang bapak mun niser suruh masuk Islam mun sampean niser ke anak bener cuma pakane melolo tapi jaga agama jaga akidah jaga akhlak jaga salat tah nih bentuk sayang ngering tua ke anak. Pak Enga, ya cek untuk semak dekat Allah Subhanahu Wa Taala, ya cek takut dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun ni kering sepo, tetap perang, karena ni perintah Gusti Kanjeng Nabi. Wah perang tebi bapak ni dek remah. Kira-kira perasaan anak, perasaan bapak saat nikah. Mungkin perang kan. Perang bi bapan kan bergedunya. Tanya apa bi bapan teh beri sepeda motor. Tokar lah. Benih masalah agama. Bonika pun terjadi banyak pun anta akor bi ring tu raga ratunya. Menurut agama tak masalah. Bapan kafir, bapan penjudi, bapan pemabuk, bahkan bapan keadaan sengak nikah tetap hormat teh. Sebagaimana ring tu karena kuliah sama yang peraja bi ring tua. Hatta kafir ring tuana tetap hormati, tapi urusan anak ngeromat anak nikah, nikah takut dari Kanjeng Nabi nikah saya kebeteraki takut anak nikah norok ke agama si ibu. Akhirnya Kanjeng Nabi ngangkat tangan doa Allahumma hdihi, ya Allah paring hidayah, famala ila abihi faakhadahu. Akhirnya anak nikah lebih condong ke bapak se Islam ben nekuin ke bapak ke tanang bapak. Hadis nikah benih takhir ala sobi, tetapi nikah bentuk dakwah Kanjeng Nabi. Nah, nomor 2, subut hakil hadanah lil wa in kana al walad musliman lil al kafirah. Nikah juga pendapat si pertama bahwa hadanah ngeromat anak tetap han ibu, adapun noron deki biar bapak mulai mari ngeromat. Nyoso mari nuleng nikah ibu, nikah mari nikah norok bapak boleh. Pendapat Imam Syafi'i dan pendapat jumhur ulama ada hak la haqqa lil fasiqah fil hadanah, ada hak kan ku yang bini si fasiqah dalam urusan hadanah. Sobung hak. Nah, kamun terjadi apa? Dalillah wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah Subhanahu wa taala tak ngebai jalan di antarana orang Islam dan orang kafir. Ada jalan, ada saling mencintai, ada saling membantu dalam urusan aku. Menjual engkau bantu bapak ngebai pangeran aja. Bapak Kristen masuk ke gereja, tak oleh saling membantu dalam urusan agama. Jangan sampai taat menurusan agama. Urusan takzim hormat tetap hormatin sebagaimana ring tua. Cak ring tua tatang kero hormati walaupun kafir kok. Kerjasama bi orang kafir tak masalah. Ala kau dari kafir tak masalah. Pabrin enyu.
Dini nyu kabeh, perumahan jadi nyu. Harus bangun gereja Islam kabeh keng makruh kok mah. Makruh tak barokah. Iki mun aji salah ko bangun isa gelem mun bangun gereja. Larang bojurna lho jian nah. Biasanya sehari 100 ya bengal 300 ya. Atuh ada dinala makruh dinala anu. Malah bersada bu haram karena termasuk abantu kesyirikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Repot lagi seneka-neka. Tak gelem napa aja ge ka iman aja ge ka agama. Orang Kristen mon mate abri pese. Lah sing ngadeng ni benerang Islam kabeh kan repot. Ampau deru. Iki mo ya den Tionghoa ya den kelenteng. Islam kabeh. Sedangkan yang haji ada sedai ya kaji jual lamun daya ya cek repot tah. Kimun lah masalah nikah pon bacet bene taruanan pon taruan iman. Kimun kuat iman tak anda pon. Jadi orang se mes ngemes ya dan orang kafir tak boron. Lah lebih miris boleh, lebih ngenas boleh. Bangunan masjid lah minta sumbangan ke China. Lah derem maceretan. Mun tak dia tak mare masjid. Saya saro bangun je siapa? Mun tandi pesen apa kagak bangun? Proposal ke Cina. Derem Cina bantu ke masjid derem maceretan. Cereng nyembah Gusti Allah kengemen akhir ke sini kita barokah bangunan mentereng ada esen nah. Oleh bagus malolo. Wah bilu saya mari, oh bismillah lah jangan bismillah ada Cina bismillah lah. Jarwa belas masih Cina. Hari ada sebelah haji kaji reja. Danyo bela akhirnya minta sombongan danyo. Ya bantu keramik ke bantu pon nyu nyongok deki. Peresmian dia ngojang nyu. Akhirnya baca salawat tolal badru reng kafir baca tolal badru. Ki wallahu alam. Tahun yang saya matur pondok sumbangan kereng kafir, masjid minta sumbangan dek kafir. Tare mare masjid dele saya ora bangun di sapa. Cak saya nyuruh bangun, cak pangeran tak nyuruh bangun. Ro esse ero pemakmur. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Saya perintah bi Gusti Allah ni ka memakmurkan masjid bener bangun masjid. Sini kahir subur enggak tak ngurus pesene setan lah. Pokok masjid mare todus wah masjid di selarampong dina pare mare masjid jan. Akhirnya nyame masjid Baitul Abid sama Arya. Ya saro bangun dia saplai bener lah nyame masjid Baitul Abid ya. Sama Arya. Nah, jadi menurusan akanca bireng kafir tak masalah kanca kerjasama. Habib Rizik bin Syihab ni ke SMP neng SMP kafir wah orang SMP Kristen apa SMA nah. Tak masalah. Urusan akidah aja. Karena tetap walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Gusti Allah sadebu. Walan tarda ankal yahud wan nasara. Tak bakal ridha orang Yahudi dan orang Nasrani dek umat Islam. Hatta tattabi'a millatahum. Kanjeng Nabi saya khitab sampai Kanjeng Nabi ini kepatuh benoro do orang Yahudi dan orang Nasrani. Ini kan nasa Gusti Allah. Tak mungkin dari ano. Bagus cedana. Ada melurusan agama. Jahat mah. Jahat kapi. Nah, hera mangken dincena kapi tanah disa dincena tak sabar disa dincena. Cereng dah beli lebat kaji na. Beri pesaya cena yo wis pas lah. Jadi mon bilon ejajah bi bom mangken ejajah bi pese. Bilon bom. Apa pun perang, saya tidak benar perang dia jira lah. Beli tanah beli, manggang beli, bitabit agama beli dia. Bilan mak bilan, cak bajang saya kata ibu, akeket, bah ngenyengkok ake, ngamuk, saya kata ibu tak ibu kaya bajang. Cak bajang ni, cak pasah nyok, satos, bah, hari urusan agama, akeket pun beda orang serota apa seperti saya, mau setia.
Ada yang ngakikin bergedira. Nyari saya. Siapa ngajak sarapan lah majulah, ayolah. Orang kono bilang ni kesekete buka disuruh tak bojeng, cak bojeng. Ngamuk. Tak kena beli. Urusan agama, urusan ibadah. Ini kalau iman orang kono Pak, tak tertarik Pak. Jual sabo buku ni orang kono ni aib sara. Cuba sara. Monoreng kiri saya jual tambak ni kapon nemen cuba. Haja ada saya kakak. Mon siti jual kapi, ada saya jual. Pese beli perang bi nikah. Akhirnya ki ampun makin. Agama na saya beli kia. Akidah na beli kia, iman na beli kia. Mulai terjadi ngak nikah. Bahaya ampunan. Karena orang tua cuma ada di peseto. Danan, tak dedek, dak remah kuat iman, dak remah sakira agama kuat, iman kuat, akidah na mapan. Wah, mun tak sekolah hari ala ko apa? Tak sekolah hari ala ko apa? Ngakan apa entan dilaku? Ngakan nasi, ngakan apa? Ada ngakan beto. Sila rezeki nabi tipi. Kula tadi ijazah yang akan. Nyaman-nyamanan engkau ngakan bireng sejai jasar. Tolong ngelenyar ke daging yang kau. Tadi mak bola aku nelpon ke sampean minta nasi jagung. Bener mereka kau lapar juga. Keng tero. Kau tahu bukan lah dia lah. Lagi cok kiai mak anu. Bener mereka kelaparan konce. Kok kempar, kok ano cengeri merongki. Aro bener sangkun ben kok keng tero. Dia lah. Dengan aku keng tadi WC kakak. Maju, saya bungkon beli kau lagi. Masya Allah. Jadi perhatian kiong urusan agama ni kejaga baik, mainan urusan agama ni. Neka bukti nak kanjeng Nabi tak gelem anak ni lebih condong ke ibun karena ibun kafir. Itu aki oleh hidayah akhirah meleh dekat serah bapa. Nah urusan takdim tetap takdim. Bapan bejot, tak bojong, tak basah. Ya baik ngak. Pak ngiring solat pak. Lah cong, jangan main ngaring tua cong. Kaki tangkem nak. Dan bapak tetap baik ngak. Kalau benjar bagus. Ngiring ego cengah, ngiring pancinengan ayah anu sarang gula bapak. Sinika. Cek sampai peneng ring sepon. Tetap takdim hormat. Napa cium tanang hormatin mon sake sande tetangke soro sande kok walaupun kafir kok. Nah, wa anil Barra bin Azib wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة غاتي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر كرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي فعنا رب فقنا وفق أهلنا لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل
وأخلا أتقيا علما نهضى بالخير نوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق والوفاء بكتاب وعلى الآل الكرام الشرفاء